Ja, voalohany dia resy voninahitra atolotsika ho an'ny tompo ilay nahary tokana, nahary ny tana mandanitra, nahary ny zavaboahary, nahary anao, nahary ahy. Abdadasika ny ranomasina zay tsy azo refesina ary nampiragaraga ny tendrombohitra ary makasitraka sy miderazika satria ambony mena zao tombonandro zao. Eto dia manesitra fiarabana ho an'ny vahoaka rehetra malagasy tsy vaky volo, ianareo vahoaka malagasy ambany lanitra na aty Andilambato zany na any an-taninrazana. Mirary soa ary nihinakinaky ny tombo-janahary ane nihatsarana feno fandriampahalemana, feno fitiavana, feno famelan-keloka sy ny rafo ho amintsika isam-batan'olo sy ny tokantrano. Ary mirary fahasalamana ho an'izay tsy salama, miara ory am'izay ory. Juste fanontaniana kelikely sy point kelikely, bon, azo atao hoe bilan mako hoe tsy bilan fa nandritsany zay fitondrany Andry Nirina Rajoelina zay, presidente Tezamity izy, président république izy teo, navita 5 années de mandat raiky, niditsy mandat raiky nan'izao. Ino mba zavatra mba nihitanao niova amin'ny fiainanao, ino raha mba nihitanao nihasoa amin'ny fiainanao, nihitanao niharatsy amin'ny fiainanao, ny fiakaran'ny fiainanao, ny fidinan'ny fiainanao, ny fahasambarana zay nihitanao anatiny ao. De mba nilesoka koa, mba nihitanao koa sy ratsy nihitanao. Raha aby moko tsy maintsy misy soa, misy ratsy. Manahaka izao, ny zavatra nihitako tanatiny ao, tanatiny Tetezamita zahay nahay nangalatsy ary sava. Misy koa mako zany fampigadrana, ino koa haratsiany. Nandritra n'iny mandany iny mako zany tolona ro nataony tena, nisany reny hagadra reny. Ny anatin'ny haratsiana koa, izao nankalavitra ny vady aman-janaky. Fa ny zavatra tombotsomba nihitako koa zany hoe mba nahavy nipetraka aty la France, nazahoako taratasy, disons écosor. Avitako nanorona entreprise am'zany la France zany, tsy mora ne aty an Europe hoe hanorona entreprise anao, hiasa amin'ny tenanao en même temps koa iha, mo miasa amin'ny entreprise grande entreprise. Donc nisy tombotsoa zany. Ka ahinao zany mba ino lafiny ratsy sy lafiny tsara tanatiny 40 taona naha président république zay. Tamin'ny Tetezamita 5 ans mandat raiky voalohany iny, de nidirany zao mandat raiky zao 16 ans zany zay. Ino ty mba tombotsoa nihitanao, ino ty haratsia nihitanao, ino mba akafizanao azy, ino hankalainanao azy. Mba atavinareo amin'ny commentaire ao raha zay fa mba hanao bilan kely tsika hoe ilaina ve ny mo hitondrany io. De ho ahintsika zay mitolona ho an'ny firenena io, alohan'ny kapokapoaky vava io, alohan'ny hanao zavatra atsika io, voalohany ane henteo ny jiraninao. Anao baka Madagasikara any io, nisy prévodirindrina aminao. Mba manova kely, na dia kely, na meme 1 euro. 1 euro mahavita bazarin'olo raiky any, 1 euro any 10,000. Dikan'izay bazarin'olo anaty andro raiky 3-4 fois. Anatin'ny foyer raiky, anatin'ny tokantrano raiky zany misy olo 3, 4 mianaka, 3 mianaka. Ale avara zika 10 mianaka bazarin'ny andro raiky iny. Na 1 euro, parce que ça fait 5 000 ariary, 1 euro. Manova aloha iha, manova geste iha, mba manova fanampia kely iha, fijerevanao. Zato tsy hiteny Madagasikara ray manontolo, na commune ray manontolo, na fokotany ray manontolo, fa hoe mba jiraninao, prévodirindrina aminao. Antsika manao mitarika atoy, antsika manao mahay atoy, antsika manao mitolona atoy, nefa na loha fandraitsy tsy mba ataotsika ho an'ireo olona ataontsika hitolona heraka amintsika reo. Nefa tsika ty mandramby 1500, 2000 euro. Dikan'izany zany mandramby 20 millions iha, 30 millions, 40 millions par mois. Le olo any mandramby 380 000 ariary par mois. Nefa taonao hialy, taonao hiakatsy andalabe. Fa iha mahay ino, iha nianatsy ino, iha zao malay fitondra malay. Manova aloha iha, ampio kely aloha le vahoaka. Olo voky havita hialy ambony lalavato iny, fa tsy olo mosary. Tanao zahay la nitolona, nampisakafoanay ny olo, zarainay fitaovana ny olo, ampiasainay ny olo, omena edy le olo, zay votaonay handeha.
ndao tsika fa reto tena raha soa hatao amin'ny firenena io. Reto raha ilatsika io sady mahazo asa mamoronasa, mahazo fanampia manahaky zay. Fa tsy atoy avao tsika à l'extérieur atoy avao tsika Suisse, France, tsy haiko aia. Wawawa tsika mamory fikambana ty, mamory fikambana roy. Wawawa tsika manao tsika koa hitolona an'izao. Olo mosary eo vao andeha hitolona heraka aminao. Zay aloha ataova anaty betro. Hoe le olo matiny hanoananao, tsisy jiro, tsisy rano, mosary, tsisy fitsaboa, tsisy école, handesinao hiady. Manova aloha. Manahaka anay zao namboatsy lakilasy, namboatsy fiangona, namboatsy moské, namboatsy vovo, namboatsy ino. Mba hitan'le olo hoe olo nanao iha ary olo nanampy azy tamin'ny fiainany ka raha mitao anazy iha mandeha i. Zay mba hafatsy kely fa ajanononareo le fandretiratia olo à gauche à droite amin'ny raha tsisy foto. Zay olo hitanao tsy menjy ary tsy mety amin'io fitondrana io, amin'io fahefana zay nampindraminandreo ro teneny. Fa tsy ny hoe tsy tiako biky tsy tiako tarehy rakoto de iny koa raha tsia koa anova vidéo nanova iny. Fa le tena pointsika iny moa tsy aritsika samboran'omby iny fa le tena pointsika androany zany hoe raha roa zay. Ny lafiny tsara, lafiny ratsy anatiny 40 taona nitondrany Rajoelina zay mba tiako ho hitako amin'ny commentaire eo hoe ino iaby raha mandeha iaby. Oui, nalatsy koa fa ete andro mafana koa. Ete ane atoenan'izao mafana 34-31 degré. Nalana koa le volondoha fa io sunna iaby io nasula sunna io sunna paminano Rasulullah sallam. Na io lava io sunna paminano sallallahu sallam. Donc tsy problème io fa mba nala kely aloha. Manao akory minenitsy. Poma. Zay koa e. Tsy androany antsika ny fanampy, tsy androany antsika ny fampitsinjo. Fa zao ianareo rehetra zay nahazo carnet reny, ny tokatrano rehetra madame le député, monsieur le maire, ny tokatrano rehetra zay mbola tsy manana jiro ny jirama, nareo rehetra zay tsy manana jiro ny jirama, dia fanampy efa napetrako hoe tsy ampiasa jiro pétrole intsony, tsy ampiasa labozia intsony, fa zao hozaraina kit solaire misy jiro anankiroa isaky ny tokatrano ary tsy ampiasa labozia, tsy ampiasa pétrole intsony fa hozaraina aminareo manomboka amin'ny herinandro antokoatokoa. Dia mba azavo ny tokatranotsika, azavo Ambohimasoa Iray manontolo, azavo Madagasikara ary redareda ao am-pontsika ny fahazavana, ny fanantenana sy ny fitiavan-tanindrazana. Zay no ataontsika ary tsy maintsy tonga isaky ny tokatrano zany jiro zany tompo lasy tompo vavy.